الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك وتعالى في كلامه المجيد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیزان گرام قدر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے یوم وصال دے حوالے نال چند گزارشات آپ دی خدمت پیش کرانگا اللہ آپ نو سمجھ کے سن کے یاد رکھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ قرآن مجید ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ ایک وہ ہے ایک او ذات ہے جیڑی سچ لے کے آئی ہے وصدق بہ تے ایک او ذات ہے جیں اس دی تصدیق کیتی ہے سچ لے کے آن والی ذات میرے پاک نبی دیے اور اس دی تصدیق کرن واسطے اللہ نے جس ہستی دا انتخاب فرمایا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق 1,24,000 انبیاء دی تصدیق حضور فرمائیے حضور انہاں دی تصدیق فرمائیے حضور مصدق نے انہاں دی کتب دے اور انہاں دے نبوت دے حضور تو بعد نبی نہیں سی آنا اس واسطے حضور تو پہلا انبیاء نے حضور دی تصدیق فرمائی اور حضور دی نبوت تو بعد ابو بکر صدیق نے حضور دی تصدیق فرمائی اور جس وقت حضور معراج تے تشریف لے گئے اور واپس تشریف لا کے حضور نے واقعہ معراج دا بیان فرمایا تو ایسے واقعات جڑے ہوندے نا او پھر منن والیاں دے یقین دا امتحان ہوندے نے کہ او یقین دے کس درجہ تے فائز نے اس تو کوئی بندہ غلط فہمی دا شکار نہ ہو جائے اس واسطے اس جملے دی تھوڑی جی وضاحت کرنی ہے
اس کا مطلب یہ نہیں کہ تسی جس جھوٹے بندے نے بھی مان لو اندر ہر جھوٹ دی بھی تصدیق کرو. سچیاں دی تصدیق دی بات ہے. جناب ابو بکر صدیق جدو خلیفہ بنے نا تو آپ نے جڑا پہلا خطبہ دیتا ہے وہ دے چ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اطاعت کراں اللہ اور اس دے رسول دی تے تسی میری اطاعت کرنی ہے. اگر میں اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت چھوڑ دیاں تے میری اطاعت تواڈے اوتے فرض نہیں. اے پوری دنیا دے مسلمانہ واسطے اے جملہ نمونہ ہے کہ اگر تسی کسی نے شیخ پیر مندے ہو تو وہ اللہ اور اس دی اطاعت رسول دی اطاعت کردہ ہے تو اس دی کامل اطاعت کرو. لیکن اگر تہاڈا شیخ اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت چھوڑ دیندا ہے تو ابو بکر صدیق دے فرمان دے مطابق تانوں اس دی اطاعت کرنا ضروری. لیکن اگر وہ کامل ہے اور اس کائنات سب تو کامل حضور نے اور ابو بکر صدیق اس درجے تے فائز سن کہ جدوں ابو بکر صدیق تے سوال ہویا ہے نا کہ تواڈے صاحب تواڈے نبی جیڑی ہن گل کردے نے او سنی جے. فرمایا کی ہو تے کہندے نے کہ میں رات دے تھوڑے جے حصے چ گیا جنت دوزخ عرشاں دی سیر کر کے واپس آ گیا, کیا اے گل مندے ہو؟ تو آپ نے فرمایا اگر میرے نبی فرمان دیں تو میں اس دی تصدیق کرنا وا. اے ہے ابو بکر صدیق. فرمایا اگر میرے نبی فرمان دیں تو میں اس دی تصدیق کرنا. ابو بکر صدیق صدیق کیوں نے؟ محبت دی دنیا دا جملہ ہے, ذرا دھیان نال سن لینا. اے تار تک رہے ہو, میں دسنا وا کہ اے تار نیلے رنگ دی ہے, آسمانی رنگ دی, فیروزی کلر ہے اس کا. میں سچ بولیا, میرا مرتبہ ہے صادق. صادق کنوں کہندے؟ سچ بولنا. میں دسیا ہے کہ اے تار دا کلر فیروزی ہے, آسمانی ہے, کلر واقعی ایسا ہے. اے سچ ہے. تو جے میرے وچ طاقت ہوئے میں اکھیں سفید ہے تو میرا رب اس نو سفید کر دے. توجہ ہے حضرات کے نام. ہن تانوں سمجھ آنی ہے گل دی جدوں میں گل سنانی. ابو بکر صدیق ایک لشکر تو ایک جنگ تو واپس آ رہے ہیں, ایک مائی راہ تے کھلوتی, اس ایک سپاہی تو پوچھا میرے بیٹے دا کی بنیا؟ اس آخیا شہید ہو گیا. شہید ہو گیا سی. انہیں سچ بولے کیونکہ شہید ہو گیا سی. تھوڑی دیر بعد ابو بکر صدیق آئے تو مڑ ماما دے دل وچ یقین نہیں نہ ہوندا, اس پوچھیا ابو بکر میرے پتر دا کی بنیا ہے؟ سرکار فرمایا آ رہا ہے. تھوڑی دیر گزری تو دا بچہ آ گیا, وہ لے کے حضور دی خدمت پیش ہو گئی. سنیا تواڈے غلاماں وچوں ایک آندا شہید ہو گیا, دوجا آندا آ گیا ہے, اے گل کی ہے؟ میرے نبی مسکرا پے, آپ فرماندے نے مائی شہید تے ہو گیا سی, جس آکھیا ہے وہ سچا ہے, لیکن جدو ابو بکر دے منہ وچوں نکلیا ہے نا آ رہا ہے, اللہ پھر زندہ کر دیتا ہے کہ صدیق دے منہوں نکلیا ہے. ہن گل جھوٹی نہیں ہو سکتی. آیا اے صدیق, آپ کو سمجھ آ جائے کہ مقام ابو بکر صدیق کیا ہے, صدیق اکبر دا مرتبہ کیا ہے, عند اللہ عند الرسول کیا مرتبہ ہے. عزیزان گرامی قدر, جدو ابو بکر صدیق نے کلمہ شریف پڑھا ہے نا حضور دا, تو آپ کروڑ پتی بندے سن مکے دے. کتاباں میں چاہتا ہے کہ آپ کو 40,000 درہم سونے دا اس ویلے موجود سی, نیٹ کیش دی صورت ہے. باقی جائیداد اور اساساجات دکانہ کاروبار بزنس وہ الگ سی, اینا نیٹ کیش سی. یہ اس ویلے انہیں نیٹ کیش نہ بندیاں کو ہوندے, نقد رقم اتنی موجود سی. تو سرکار نے کلمہ شریف پڑھا,
بڑے پیسے دے مالک سن، لیکن ایک وقت آیا کہ آپ کی دولت فنش ہوگی، سارے مال دی گڈی بن کے حضور دی خدمت پیش کر دیتی۔ جگ دے پے ہو، سارے مال دی گڈی بن کے لے آندی، پیچھا چھڑی ہی کوئی نہیں۔ تو سائیاں پوچھیا ماں اب کئی تلی حالی کا، ابو بکر پیچھا کی چھڑی تیرز کہتے ہیں یا رسول اللہ گھر والیاں واسطے میں اللہ تے اس دا رسول چھڑ آیا، میں صدقے جاواں تاجدار صداقت تہاڈی محبت تو بھائیا مڑ سائیں قبر وچ بھی ایویں تے نہیں نال رکھیا ہویا، سائیاں نوکری اڈی دیتی ہے، یہ مال کدے گیا ہے؟ ابو بکر صدیق دا مال کدے گیا ہے؟ وہ کدے خرچ ہویا ہے؟ اے ہی وہ گل ہے جنہوں اللہ نے قرآن وچ بیان فرمایا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ حضرات محترم، مکے وچ پہلا کلمہ پڑھن والے چوں زیادہ بندے غریب آئے، کمزور ماڑے غلام وکن والے بندے، انہاں جدوں کلمہ پڑھنا تے انہاں دے جڑے وڈے کافر وڈیرے ہوندے آئے نا، لارڈز مکے دے فیوڈلز، او انہاں تکلیف دیندے آئے، اس گل تو ٹارچر کر دے آئے، مار دے آئے، ذہنی طور تے بھی جسمانی طور تے بھی، کہ تسی یہ چھوڑ دیو راستہ، یہ راستہ چھوڑ دیو۔ اللہ اکبر۔ تو جدوں حضور نو خبر ملنی نا کہ فلاں عورت نو یا فلاں غلام نو فلاں کافر بڑا شدت نال مار رہا ہے، تے حضور غمگین ہو جانا، حضور غمگین ہونا، ابو بکر صدیق ویکھنا کہ حضور غمگین نے، تو انہاں لگیا جانا، تے او بیمار تے کمزور تے بڈھا بندہ بڈھی مائی جڑی او مار کھاندی پی ہوندی ہے، او دے مالک نو آکھنا دی قیمت کتنی ہے؟ انہاں آکھنا اتنی قیمت ہے، انہاں پیسے دینے تے لے کے حضور کو لانا، عرض کرنا سونیا میں ان خرید لے آندا ہے، ان ہن آزاد کر دیو، تے او اس ویلے جڑے حضور دے چہرے تے خوشی آوندی آئی نا، اس غلام نو آزاد ہوندیاں ویکھ کے تے تکلیف تو نجات وچ ویکھ کے جڑا حضور خوش ہوندے ہے، اس خوشی تے ابو بکر مال وار دے رہے۔ حضرت ابو بکر دے باپ بوڑھے سن، ضعیف عمر سن، بڑی عمر دے سن، ایک دن آدھے ابو بکر پتر تو جتنے بندے بھی آزاد کرینا ہے وہ سارے بیمار تے کمزور تے غریب ہوندے، کسے جوان نو آزاد کریا کر، کیونکہ عرب معاشرے دے اندر یہ رواج سی کہ جس بندے بندہ آزاد کریا وہ آزاد ہون والے دی یہ ڈیوٹی اور اخلاقی فرض گنیا جاندہ کہ جدو آزاد کرن والے تے کوئی اوکھا بیڑا ہوئے تو نال کھلوے، بھیڑ سوڑ دے بیڑے او نال کھلوے، اے عرب دے اندر رواج سی کہ اس قوم دا مولا ہے، اے اس قوم دا آزاد کردہ غلام ہے، لہذا ہے او دے بچو ہے دے نال ہوئے۔ تے باپ فرما دیں پتر کسے جوان نو خرید کے آزاد کریا کر، یہ تینے شوق بھی آزاد کرن دا، تے جوان نو خرید کے آزاد کریا کر، کل نو مشکل بنی تے تیرے نال تے کھلوسی۔ تے جناب ابو بکر عرض کر دینے ابا حضور میں اپنی واسطے آزاد نہیں کریں دا کہ میرے نال کھلون، میں جدو وینا نا کہ فلاں بندے نو آزاد کرایا حضور راضی ہونا ہے تو میں آزاد کروا چھڑنا، کہ میرے حضور راضی ہو جان، میں مال خرچ کرنا چاہنا اپنے پاک نبی سرکار دے نام تے، جناب ہے چیز ہے۔ اور پھر یہ وقت آیا دنیا دی تاریخ نے وہ لمحات ویکھے کہ جناب عمر فرماندے نے ابو بکر آپ بھی ساڈا سردار ہے، ساڈے ایک سردار نو اس آزاد کرایا ہے، یعنی بلال، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ بلال میری امت دے حبشیاں دا سردار ہے، تے ساڈے ورگیاں دا بھی سردار ہے، جتھے جناب بلال دے قدم لگے نے اسی تے اس مٹی دی جڑی ذرات نے اسی تے او دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، اتنا بلند ہے میرے سونے نبی دا بلال۔ جی آپ کو سمجھ لگتی بھئی میرے بچوں، بلال نو بھی حضور نے تکلیف ہے، اور جتنے غلام نے انہیں تو سب تو زیادہ ستائے بلال گئے نے، کیونکہ بلال کچھ ایسے عقیدے والے آئے جتنا بھی کوئی مارے ہاں سرکار ہوڑی نہ پڑھ دے،
صاحب عظیمت ہے نا، انہوں نے کوئی ذہن عشق ہی ایسا، انہیں مارنا آکھنا اوڑی چکر، انہیں فرمنا میں اوڑی نہیں کر۔ حضور سرکار دے ابو بکر صدیق نے ویکھیا تو انہیں فرمایا بھئی اپنی عادت دے مطابق انہیں فرمایا امیہ اتنا دی قیمت دس۔ ایک مکے والے بھی پتا جڑا بھی ابو بکر خریدنا چاہے وہ خرید لیندا ہے، تے خریدنا ہونے سے بھی ہے، انہوں نے کہا چلو مڑ قیمت تے ول کریے۔ جناب ابو بکر صدیق کو ایک غلام سی، رومی غلام، جڑا رنگ دا بھی سفید سی، عقل والا بھی سی، حسن والا بھی سی، ہنر والا بھی سی۔ انہوں نے کہا وہ غلام بھی دے چا تے نال اتنے اوکیا چاندی بھی دے چا، چلے تو لے لا اندے تو اوکھا میں بھی بڑا۔ انہوں نے کٹوایا کوئی نہیں، میں نہیں یار میرا سونا ہے تیرا کاڑا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تیرا ہو گیا ہے کافر، وہ میرا ہو گیا۔ جدو سودا ہو گیا تو ادو امیہ آکھیا اب میں سنیا تو بڑا تاجر ہے، لیکن تیری تجارت دی میں سمجھ نہیں آئی، یہ کیڑا فیصلہ کیتی ہے، یہ کیویں دا فیصلہ کیتی میری تو سمجھ چ نہیں آیا۔ حضرت ابو بکر مسکرا پے تے یہ سودے ساریاں دی سمجھ ہاں جی یہ کچھ سودے عقل دی سمجھ نہیں ہوندے، وہ عقل تو ہوندے اتا نے، عقل شدی دی پرواہ دے ٹھاؤندی ہے سودا اتا ہوں۔ حضرت خواجہ امیر خسرو دا میں واقعہ سنے دارا نہ سنگیا نو، حضرت خواجہ امیر خسرو ایک خواجہ نظام الدین اولیاء دے مرید سن۔ حضرت امیر خسرو ذات دے ترک سن، عمر جوان تے بہت زیادہ حسین سن۔ آپ حسن ظاہری جیڑا ہے نا، ظاہری حسن چہرے دی بناوٹ، یہ حضرت امیر خسرو بہت زیادہ خوبصورت سن اور بہت زیادہ امیر سن، اور ہندوستان دے چند زیادہ پڑھے لکھے بندیاں جاب دا شمار ہوتا ہے۔ حضرت امیر خسرو بہت بڑے عالم سن اپنے وقت دے، فنون لطیفہ دے بہت بڑے عالم سن حضرت خواجہ امیر خسرو۔ ہن بندہ ذات بھی اللہ دا ہوئے، دنیاوی اعتبار نہ حسن بھی ہوئے، جوانی بھی ہوئے، تے پیسہ بھی ہوئے، تے علم بھی ہوئے، بندے دا دماغ تے ستویں آسمان تے رہندا ہے نا۔ حضرت امیر خسرو یہ سارا کچھ ہوندیاں اپنے مرشد نال عشق کر دیا۔ ہوں میں تو صرف دسوں سودے دی گل مڑ اتھے ہی آوے دی پرے سودے دی گل سمجھاؤں بس اپنے مرشد نال عشق کر دیا۔ انہوں نے مرشد بوڑھے سن عمر دے، سفید داڑھی والے بابا جی خواجہ نظام الدین اولیاء، بابا فرید الدین گنجے شکر دے مرید خواجہ نظام الدین اولیاء زری زربخش رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت خواجہ نظام کو ایک منگتا آیا، اور تو عشق دی گل دسوں تو عشق کی میں کر دیا ہے۔ انہوں کو ایک منگتا آیا، ہو سکے سرکار میں کافی چیزاں دی ضرورت ہے، ذرا مہربانی کرو میں تواڈے کول آیا درویش ہوتے کو میری مدد کرے آجے۔ سرکار فرمایا بہ جا، مڑ کو بندہ اتنے فتوحات لے کے آندا ہے تے تین بھی دے دیاں گے، یعنی کوئی نظرانہ لے کے آیا تین دینے بیٹھ جا، جمع تو کوئی نہیں۔ وہ بیٹھ گیا، کافی دیر گزر گئی، اتفاقاً بندہ کوئی نہ آیا۔ ہو سکے سرکار میں تے بڑی جلدی ہے تے سرکار جڑے جوڑے پائے ہیں نا وہ پے سن پڑا پیرائیں جڑے، انہوں نے فرمایا وہ دو لے جا تیرا کام ہو جائے گا۔ او ہونو درویش جڑا ہے وہ چپ کر گیا، پر دلیں وچ سوچے پیا ہوں میں ڈیر ساریاں ضرورتاں لے کے آیا، اس پرانی جُتی دا میں کی ڈیڑا ہے۔ وہ لے کے پراں باہر نکلیا، سوچی پیا پیا جدو دلی دے دروازے نکلیا نا تے اگو خواجہ امیر خسرو آ رہے سے، تجارتی سفر تو واپس آ رہے سن تے 100 اٹھ مال تجارت نال بھریا ہویا آپ دے نال سی، بیمہ خدام تے آپ آ رہے سن دلی دے اندر اپنا تجارتی قافلہ لے کے۔ وہ بندہ نکلدا پیا، وہ دروازے چ داخل پہ ہوندے ہے، امیر خسرو فرماندے نے بابا گل سنے نا،
تیرے کو مرشد دی خوشبو آئی ہے، کتوں آ رہے ہیں؟ اس آخیا میں تے تیرے مرشد دا نہیں پتا بھائی نوجوانا، میں خواجہ نظام الدین کو گیا سا میریاں کو ضرورتاں نے، اے انہاں میں جتی دیتی ہے تو میں انہوں سوچی پہ آیا بھائی اندہ میں لواں کی اندہ میں ڈینا کی یہ تو میں کراں کی، یا فرما دیں بھائی جتی کچھ نہ تو اے دس اندہ لینا کیا کی قیمت لمے گئے دی بول، اسا کیا جوانا ہونے دی میں کیڑی قیمت منگنی ہے جیڑے دینے لی دے چھڑ، آپ فرما دینے بول موچو جو مانگ سکنا ہے مانگ لے، جو منگے گا میں تنوں ہی دیاں گا۔ ایک فقیر پرانی جتی دی کنی کو قیمت لا سکتا ہے، جتی پرانی ہے فقیر نو بھی پتہ ہے کنی کو دی قیمت ہوئے گی، فقیر دی دنیا اس منگتے دی ہو رہی نا ان دی سطح ہو رہی، لیکن ایک گال میں چنگی کر گیا مقدر جو چنگی ہے نالے پیچھو سائیاں دی دعا اتام ہوئی جو چنگی نکلی، او ساکھیا بے لیا دی قیمت میں کی کرنی ہے جیڑے دینے نہیں دے چھا ہے توجہ جناب دی کے پہی جیڑے دیپ دے نہیں او ہی دے چھا ڈونی دی میں قیمت کی لانی ہے تے 100 اٹھ دی قطار دی مہار امیر خسرو دے ہاتھ تھے چاہیے انہاں فرمایا جوڑے ایسا تیرا تے 100 اٹھ دی قطاری انہوں قیمت نہ سمجھی جیڑی چال آندی آئے تے او دی قیمت بھی نہیں ہو سکتی، فقیر 100 اٹھ دی قطار ہاتھ پدی جیڑی مال نر بھری تے حیران تے پریشان بھئی میں جتی کی سمجھیا یہ جتی نکلی کی شے، اللہ اکبر، او 100 اٹھ دی قطار دے کے ہن فقیر پہ سوچ دے بھئی یہ بندہ مجنون ہے دیوانہ ہے جیسے یہ سودا کیتا ہے تے عقل نہیں آندی ہے دنیا دار دی با مرشد نو نویاں دا جتیاں بھی لے دین دے تو اس پرانی نالوں تو چنگیاں ہی ہیں، پتہ نہیں انہیں اس پرانی اچ کی راز ہے، سمجھ آ رہی ہے نا، لیکن جدو اس میدان جڑا بندہ اس جگہ تے اس وادی اچ داخل نہیں نہ ہویا محبت دی انہوں یہ سمجھ نہیں آ سکتا، اور بھائیہ یہ تے اس وادی اچ داخل ہوئے بندہ تو انہوں پتہ لگتا ہے کہ اتھے سبق کی پڑھیا جاندہ ہے، جڑا ہے یورا جڑا بندہ ماں دے پیٹے چیون ایس دنیا دا کی پتہ ہے، جڑا ایس دنیا چیون قبر دا کی پتہ ہے، جڑا قبر چیون حشر دا کی پتہ ہے، جڑا حشر چیون جنت دا کی پتہ ہے، گلاں تے سڑیاں سڑائیاں ہویاں جدو بندہ ہوں دے داخل ہوئے پتہ تو موڑ لگ دے باہر کھلوتیاں کوئی پتہ نہیں پانی کنہ ڈونگا ہے، جس داخل ہونا ہے انہوں پتہ لگنا ہے ٹھنڈا ہے ڈونگا ہے کی حساب ہے، باہر کھلوتیاں اندازہ نہیں ہوتا، اے محبت دی دنیا ہے، جدو سرکار نے وہ جوڑے للے فقیر پہ سوچ دے تو میرے تیری عقل بھی سوچ دیئے اے سودا نہیں ہے جنون ہے، لیکن جدو پہنچنا خواجہ نظام الدین اولیاء کول تے مرشد نو جوڑے پیش کیتے تے کو سائیاں پتہ کی فرمایا انہاں فرمایا با خسرو تیری تجارت دا آج پتہ لگ گیا جڑا ایڈا سستا سودا خرید لیا ہے، سمجھ آئیے کوئی نہ، فرمایا کیا سستا خریدی خسرو جا قیامت تک ہون تیرا نام زندہ رہے گا، لوگ تینوں بھی جان دے رہن گے تیرے پیر نو بھی جان دے رہن گے، گل اصل گل کی ہے جوڑے تے درویش نو بھی ڈھی گیا ہے، خریدتے بلال کوڑو امیہ نو بلال نو امیہ کوڑو خریدتے ابو بکر لیا ہے، پر ابو بکر پہ امیہ پہ کہندہ ہے بے کی سودا کی تھی جدو پہنچے نا حضور کوڑو تو میرے نبی فرما دینے بلال نو خرید لیا جی آقا، فرمایا میں نے بھی حصے دار رکھ، ہون فرق ہے کہ نا بھائی کوئی بندہ گاٹے دے سودے شریک ہوندہ ابو بکر جو ایڈا مانگا خرید لیا ہے تے حضور کو کی فرما رہے بھائیہ ہون گل اتھے آئی ہے نا جتھے مرشد نو پتا بھئی یہ کی شے خریدی لیا ہوندہ ہے، اے جدو حضرت یوسف نو ویچ بیٹھا نا مالک ابن زار ان ادو پتا پیچھے لگا اب میں سودا سستا ویچیا ہے باہمیں سونے نال تول کے دیتا ہے، لیکن میں لٹی گیا لین والے چنگے رہ گئے، اے سودیاں دا ساریاں نہیں پتا ہوندہ، عزیزاں نے دی بکار میرے پاک نبی سرکار آپ فرماندے نے بلال دے سودے چ ابو بکر میں نو بھی حصے دار بنا لے، فرق کیے یار امیہ دی بولی ہو رہے آمینہ دلال ہور فرما رہے نے، فرق کیے حضور میاں صاحب فرماندے نے کچھ بھی منکا تے لال بھی
من کا تے اکو رنگ دہاں دا لکھ سرافا ملی پوائے تے فرق سیا کو دا بیلیا قیمت سراف پا سکتا ہے عام بندہ قیمت نہیں پا سکتا اے ادو پتہ لگنا ہے جدو بلال امیہ کول سی گلے وچ رسی جدو بلال امیہ کول آئے گلے وچ رسی ریت گرم سینے تے پتھر تو بلال نو جھڑکاں بھی دین دین تے تکلیف بھی دین دین ہن بلال امیہ کو تو جدو آیا حضور کول بلال ہوئی ہے بلال نہیں بدلیا لیکن جدو آیا ہے نا حضور کول تے سائیاں فرمایا کعبے دے اتے کھلوے نا توجہ حضرات کے نام کعبے دا غلاف بھی کاڑا تے بلال دا رنگ بھی کاڑا تے جدو کعبے دے کالے غلاف اتے کاڑا حبشی چڑھیا تے انج لگتا سی جی میں مندری اچ ناگ چڑھیا ہویا ہے لے بھائی گل بیکھو نا درا جدے کول امیہ کول سی تے انہاں ریت تے لٹایا سی جدو سائیاں کول آیا انہاں کعبے دے اتے کھلار کے دس ہے وہ ہن جوری کول مال آیا ہے جدو مال جوری کول پڑ جائے ادو قیمت اور ہوندی ہے جی میں حضرت بلال حضور کول پہنچے تے قیمت مڑ لگی توجہ ہے حضرات کے کوئی نا مسئلہ دی سمجھ آئی عزیزان دی وقار حضور میاں صاحب بلال دی بلندی ویکھ کے تے آپ فرماند نے گل ایتھے ہی مک دی جیڑیاں گڈیاں آپے گڈیاں تے کدی نہ چڑھن اچایا او گڈیاں اچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھایا اے فرق ہے نا بھائیا جدوں ابو بکر نو سوچ دے نا کمینے ذہن دا بندہ ہن میری تقریر مک گئی گل میں تھے ہی لیونی ہے جدو ابو بکر نو سوچ دے نا کمینے ذہن دا بندہ کہ ابو بکر دا مقام کی ہے ان دے گندے ذہن اچ گندے خیال پیدا ہوندے وہ غلط سوچ دے جدو ابو بکر دے بارے اظہار کر دے نا میرے پاک نبی میرے نبی سرکار دا فرمان اور ہوندہ ہے حضور غزوہ تبوک تو واپس آئے تے 300 بندہ تیار ہویا حج کرن واسطے حضور حج تے نہیں گئے حضور نے بھیجے ہے ہن ایک حج دا امیر بننا سی جس حج کرانی سی تے انہاں 300 چو میرے نبی نے حج دا امیر بنانا واسطے جس بندے نے پسند کیتا ہے او دا نام ابو بکر ہے کہ ابو بکر میری امت نو حج کروا حضور نے جس وقت مرد وصال مبتلا ہوئے تے اپنی امت دی امامت کروانی سی تے جس بندے دا انتخاب کیتا ہے او دا نام ابو بکر صدیق ہے ابو بکر میری امت دی امامت کروا اجے نہیں اجے گل توڑ نہیں چڑی جدو 15ویں صدی دا بندہ سوچ دے نا گندے ذہن لے کے ابو بکر نو ان سمجھ نہیں گل بڑھدی انہوں سمجھ نہیں آتی جدو میرے نبی پاک سرکار دی بارگاہ ابو بکر آیا ہے جناب ابو بکر صدیق دا جدو وقت وصال آیا دنیا تو جان دا وقت آیا 63 سال حضور دی عمر سی تے 63 ابو بکر دی سی پیر والے دن حضور دا وصال ہویا ہے پیر والے دن ابو بکر دا وصال ہویا ہے فرمایا جنہ ہتھاں نال حضور نو غسل دتا جے انہاں نال مین دیا جے جنہ حضور دا کفن سی انہاں مین کفن دیا جے جیڑی چار پائی تے حضور سن اس سے چار پائی تے رکھیا جے تے مینوں حضور دے روزے اگے لے جاوے تے حضور دی بارگاہ پیش کر کے عرض کرا جے سونے آ تہاڈا نوکر آ گیا جے سائیں قبول فرما لین تے مین اندر دفن کریا جے تے جے حضور قبول نہ فرمان تے پھر تسی مینوں جنت البقیع وچ دفن کر دیا جے سادہ جی گل ہے ہن فیصلہ حضور تے ابو بکر قبول کردے نے یا نہیں کردے عزیزاں دی وقار کلمہ پڑھن والا ایک پاسے تے کلمہ بھی دوجے نالوں بڑا پڑھدے نے جی کو سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی ساڈے نالوں تا کلمہ بھی وڈیرا پڑھدے نے پر جدا کلمہ پڑھ دیو کوئی اودی گل بھی منیا کرو عزیزاں دی وقار میرے پاک نبی دے دربار تے
صحابہ ابو بکر صدیق نو لے کے آئے نے، چار پائی سامنے رکھیے، دروازہ بندے، روضہ پاک دا دروازہ بندے، کنڈی لگی ہوئی ہے، صحابہ دست بستہ باہر کھڑے ہو کے عرض کرنے یا رسول اللہ توڑا غار دا سنگی مزار دا ساتھی بڑھنا آیا ہے۔ اللہ اکبر، عزیزان محترم، کنڈی آپ پہ کھلی ہے، دروازہ آپ پہ کھلیا ہے، سرکار دی قبر جو آواز آئی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، ایک یار نو یار دے قدمچ سلا دیتا جائے۔ اللہ اکبر، تاں سنیاں دینے جنوں آپ حضور امام آکھر ہو سکون امام صدیق جیا ستا روے گا حشر تک وچ قدمہ، ستا روے گا حشر تک وچ قدمہ، ملیا کنو مقام صدیق جیا۔ میں جڑی تو انہوں سنینی ہے کہ تو ساؤن یاد رکھنا ہے، بس تا آخری گل ہے، پھر سن لو۔ اے کتاب دے مصنف نے شیخ محی الدین ابن عربی، اے او شخصیت نے جنہ دی کتاباں دا درس پیر مہر علی شاہ صاحب اور اپنے پاک آستانے تے اپنے مریدان دن دیا۔ شیخ محی الدین ابن عربی تصوف دی اور صوفیات دی دنیا وچ بہت بلند مرتبہ شخصیت نے، بہت قداور شخصیت نے اسلامک ہسٹری دی، شیخ محی الدین ابن العربی۔ توجہ ہے آپ حضرات؟ عزیزہ نمان، شیخ محی الدین ابن عربی دی ایک کتاب ہے فتوحات مکیہ۔ فتوحات مکیہ دے اندر ایک جملہ لکھا ہے حضرت شیخ نے، ایک پورا جملہ بڑا خوبصورت لکھا ہے، پیرا کیا آپ فرماندے نے کہ دن مجنوں کتے دے پیر پیا چکے، کام چنگا نہیں کردا پیا، جو اشرف المخلوقات ہے کتے دے پیر کیوں چکدا ہے؟ کام نہیں چنگا پیا کردا، میں انجی آندا پیا، لیکن گل تے ویکھو وہ چمدا کیوں ہے؟ گل قابل غور ہے۔ اوندے تو پوچھو نے مجنوں اے کی پیا کرنا ہے، کیوں کتے دے پیر چومنا ہے؟ او سکھیا این سگے در قوے لیلا گاہے گاہے رفتہ بود۔ او سکھیا یار یہ کتا ہے تے کتا، پر لیلا دی گلی چو ایک باری لنگے ہے، نہیں سمجھ آئی؟ اے گلی ہے، گلی دے نال دروازہ ہے، دروازے دے اندر کتنے لیلا رنگ، وہ ایڈا دیوانہ ہے جیڑا گلی چو کتا لنگے ہے، مڑ گلی نہیں، جیڑا گلی وچو کتا لنگے ہے او دے پیر چمدہ ہے، ریزن کی دس دے بھئی یہ یار دی گلی وچو لنگے ہے پاویں کتا ہے۔ انہوں دا عشق مجازی ہے، عشق حقیقی نہیں، جیدہ عشق مجازی ہے، جیدہ عشق دنیا داری دے او تے یار دی گلی چو لنگن آلے کتے دے پیر بھی پہ چمدہ ہے۔ ساڈا تے نبی نالے عشق ہی سچا ہے، جیڑا یار دی قبر چ ستا پیا اس ابو بکر دا کیتا احترام کرنا چاہیے دے۔ سچے عشق آلے آؤ سوچو۔ توجہ ہے حضرات، اے سچے عشق والے آؤ، نبی نال محبت کرن والے آؤ، سائیاں تے گلی وچ نہیں، اپنے نال سلائے۔ عزیزاں نے وقار بڑے بڑے یار ہوندے نے تے بڑے بڑے بیلی ہوندے نے، جڑے یار بیلی ہوندے نا بدل چھڈ دین بندے، اور یہ فطرت انسانی ہے، دنیا دا ماحول ہے، وقت دے نال نال بندیاں دے بیلی یار ضروریات اور شوق دے مطابق گلی وچ پیدا ہونے، گلی والے بیلی ہوندے نے، گلی بدلی تے یار بدل گئے، سکول وچ گئے تے کلاس فیلو یار بنے، کلاس بدلی تے یار بدل گئے، کلاس وچوں کالج ٹر گئے، کالج بدلیا نویں یار، یونیورسٹی دے یار بدلے، جدوں جاب ہو گئی آفس وچ بیلی بنے، آفس بدلیا تے یار بدل گئے،
بیلیا شہر بدلیا تے شہر والے یار بدل گئے بچپن دے لڑکپن چ بدل گئے لڑکپن دے جوانی چ بدل گئے جوانی دے بڑھاپے چ بدل گئے ضرورتاں بدلیاں یار بدلے پیشہ بدلیا یار بدلے ملک بدلیا یار بدل گئے وطن بدلیا یار بدل گئے سوچاں بدلیاں تے یار بدل گئے پر ابو بکر تیرے تو صدقے جاواں عالم ارواح تو لے کے جنت تک نہ تو بدلیا ہے نہ تیرا یار بدلیا ہے حضور میاں محمد بیگ صاحب رحمت اللہ علیہ دا بڑا معروف شعر ہے آپ فرماندے نے سہ جوڑ سنگت دے ویکھے تے آخر وتھا پئیاں جنہ باج گزارا نہیں تے او شکلاں یاد نہ رہیا یار بدل گئے مفادات بدلے تے یار بدلے مفادات بدلے تے یار عمر بدلی تے یار بدلے آفس بدلیا تے یار بدلیا کالج بدلیا تے یار بدلیا سکول بدلیا تے یار بدلیا جاب بدل گئی تے یار بدل گئے ملک بدل گیا تے یار بدل گیا حالات بدل گئے تے یار بدل گیا یہ بھی بڑا اہم کام ہے حالات بدلے تے یار غریب بندیا غریب یار جدو بندہ تھوڑا جا اترے ہو گیا تو نہ کہا تو کون چل برا حالات بدلے تے یار بدلے حالات بدلے تے یار بدلے ابو بکر نہ حالات نال یاری بدلیے نہ وطن بدلے تے یاری بدلیے نہ اوکھے ویڑے بدلے نے تے نہ سوکھے ویڑے بدلے نے نہ سفر چ بدلے نے نہ آرام چ بدلے نے نہ جنگ چ بدلے نہ امن چ بدلے آئے بیلیا جے آنکھیں تے من لے نہ غار چ بدلے آئے نہ مزار چ بدلے آئے دنیا ہوتے یاری دے کیسے کیسے رنگ نے حضرات دنیا ہوتے لوگ مفادات نال بھی یاریاں کر دے نے بیلیا کسے دی دکان سانجی ہوندی ہے اللہ اکبر کسے دی کھیتی ساجی ہوندی ہے کسے دی آڑت کسے دا بازار تے کسے دا کاروبار ساجا ہوندا ہے اللہ اکبر ابو بکر دا حضور نال مزار ساجائے کیا پارٹنرشپ ہے بھائی ابو بکر صدیق تے کسے جگہ تو سرکار تو پیچھے ہٹے ہی نہیں عزیزان من یہی میرے نبی پاک سرکار دی او عظیم رفاقت ہے او عظیم رفاقت ہے جس نو حضور نے انج انعام عطا فرمایا ہے فرمایا ہا کذا نبعث یوم القیامہ جی میں ہن ابو بکر میرے نال ہے انہیں قیامت وچ بھی ایویں ہی میرے نال ہونا ہے وما علینا الا